Masakin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Mihozo se labon on mikupa tunung jang Vannoi Thusoh chum la chum ho ana ve khom kiloite Iran gamsunga hijab thuzia masa amini in thina antu zia tu ni chana Iran se hitalwa Vannoi muntin an ho lingnong Vannoi jin hi thua hi Iran in ipi ahin saya ki helna niaw khat dham tia agial laizin achom be zo an su kita na hi achi sa ni kho phabe pi masanga kum som rugup cha hinalai nika sakharami chu ki pinna an panzo ni kho phabe zoin alongdam sa mudoh an hikit ta na hi nika anun asai dung zoin September nisim somni ni kho chu angaya ki pinna a tiran khupia gapanga akipin hola chu amanjong adil kop asut la amaya anhal hi ichi ki pinna chu ama se helova aloi tampin jong pan la ova ki pinnale vai homte dauna khulang sapna jong anneyo anhi ichi ki pinna chu sipai hon ano che phanova anajam thango ahitan ichi zawa pana chu amanu chu ki mel mu lo amang dana uma anahitai inla ni khusom zo nunga building kisaban sangta akona kison tha pahilo le hila hidinga kilom ta a athisa mudoh anahi akiti itia chu police hon nika sakharami ahitia CCTV footage sa video khat chu anasodo anahi anun asai bena achanu chunga thilso zo si hi authority ho ngona anezin amohon athao hi anatina bana insungmiten police hon asodo footage chu sim thu bul thu hi ativ nahi nika anun asai bena a security hon hunama insungmi te mi ni chu adi lauta ki phunna statement anei sawin jong ngona anane jinahi alangkhana hi chi ki phinna numai ho chunga zanele dandi lo ho sumang nadinga ki phinna sunga hin akisei nika se helovin numai thina tu somni legi awal taitin Iranian Society for Protecting the Rights kiti ho kiloi khom na hon phondo na jong anane zuna hi tu sunga nika kitinun thina ahin tu kin na sunga Iranian authority ho chunga mi pilung kim lo na hi hatain aso sang che in ayotala ali khamenei vai hom na hin numai ho chunga dan le mol khota chi hla pz over thilso ngan a hi ahin sin na ho zo si chunga thimona mo akipu dingo hi tin ngo na zong anane zona hi he thei khat chu Iran gamsunga hi numai ho chunga danum hi Vannoi ya khanto na to ki kaljeng chu ahin kivon ki chaina chile walena umdan khandan ato apat na lu chan gai banga numai te dinga hi chamhlat na nyau cha jang umlo to bang chu ahi inla tu chung thilsu hi gamsunga numai te adinga kinep na tha khat ahin lunin omina hi akiti England Supreme Court in Scottish Independent Thua kinil na ki ho na ho ngai la na anane zina hi inla thulhu na thutan na hi ahong long ding hapta a hi lo le thalangwa lut na lai ding a hi ekiti Scottish First Minister Nicola Sturgeon in ahong long ding kumkit tisu October hamasang ngaya Scottish te chamhlat na dinga mi pi dai kilhan na referendum a umte ding adai sa na ana pongin a hi Scottish vai homte ngai danin United Kingdom Westminster phalnalova zong hichi referendum chu chila theiding in asayon a hi inla UK government in ichu hata apom lo a hi he thei khat chu achi sa kum sangni somnali kuma ana referendum a chu 55 to 45 velchon United Kingdom a umdanding anadai sa zo ani hi inla kumni zawa Scottish nationalist on Brexit tisu Britain gamsunga kuna pampot dingtia hata a hinsa phongkin auto hlona thilzo si ki khial nei ngom do kina aitai United States airport
website dozen var chu Russian pau tho hekel son buluna ananei ziuvin website tampi chu lut theilo man theilovin anomin hi United States gamsung New York khopia la galdia airport panna airport tampia public website ho chu hichi buluna chun anato khain agisei na hi in la website ho chu phat chom khat jovin angaya banga man thejin online atha hi kitai agiti na hi airport officer khat akon thulu dungzuin website buluna ji chun lianna lengli howang asuboi pon ahin passenger tampin achenau asu naule airport to gisaya chanchin ho Hetnom ho vet thei hilo vin chom khat pi buina ato ve ati na hi thulhun in asai bena hichi buluna nei ho chu killnet tia ki he Kremlin tunaina support bolloi group ho hi ve ati na hi hichi buluna chun Chicago a O'Hare International Airport Atlanta a Hartsfield Jackson International Airport chule Los Angeles International Airport jong ato khaina sayo na hi authorities on ato kha website hole ahong kun ho khulchil na anei jing na live in hi Russia tina chi samon dei ni khwa Ukraine gamsunga khupi ho na sata amaya anatha kap naw sunga Russia chunga lunghlailo batsa nan mi za simin Czech Republic capital break khupia ki zotna ananei zun western gamon hata Ukraine ki thupi na dingun chule Ukraine adinga ki vienna air defense system zong asu ha che na dingun nge na ananei zun hi izotna nei hon lamdang ta ki phinna ananei zun hichia chun ata hilo alhema gamsom be aga Russian gam ichu Kaliningrad gamsunga deikilhanna referendum naya la amang dingdan anabolo na hi Italy gamsunga zong Russia chalo na demnan Ukraine mi tampin kizot na ananei zun Russian President Vladimir Putin donan khulang anasamun na hi Romanian capital Bucharest khupia zong Ukraine mi pi chule Ukraine ngailu chengin ki phinna ananei zun na hi ichi ki phinna kizot na chun Ukraine ambassador to Romania in zong pan anala na hi Poland capital Warsaw khupia zong na sata ki phinna anachilhan ki phinna nei hon Russia chu terrorist state na hi tia phondo dingin nge na khulang samna ananei zuna hi Warsaw khupia Russian ambassador maya mipin ki phinna ananei zun Moscow a kon palai ho no do na dingin nge na zong ananei zuna hi Russia le Ukraine ki ka Boina ahong ki panapat Ukraine in nasata Ukraine sipaite thahat sa ading anagong jing ovinahi Monday ni khwa Russia ten missile somgit lam Ukraine khupi ho a anatha kap kit ji ovin milham somnali valentina anatuun mi somkule segi chung lamin machan na anane zunahi atha bia Russia ten missile akap humna khupi ho chu tumlam kaya Kiev Lviv Ternopil chule gamsung lailunga Dnipro Kremenchuk khupi teni thanglama Zaporizhia chule solam gamkaya Kharkiv khupi ho anhi itiji chuntu din muna Ukraine gamsung muntam pia kol phimei wa hina bangin amu thei ta povin ai thei chana gamsunga mi piten mai wa apoi mona lo be se aman lo khet thim din vai hom ten nge na anane zone hi chule Ukraine in Europe gamkei hoa kol phimei wa anapi do jiu chu chomkhana dingin akha ta vin hi Ukraine President Volodymyr Zelensky injong hopi sunga pot do in nitin thilsu ho chu ata asata a valha nale video update bolna ananezin Russia te chalo na chunga chun terrorist ho chalo dan to kilomta in anasei na hi Ukraine vai homten Crimean lake su sit na chu amoho pol ahidan ke phonna anei lo wangovin Russian President Putin in Ukraine te na to ahitin changmela ngo na ananei to lhona Ukraine Special Service on na to nahi anayo hi anati nahi ichi thilso achu mi thumin thina anato a leizong ichanham khana sia chu anahi
iti ho zia chu Russia tian Ukraine khupi la ho chu atha bia mizaila buluna anene o hi ativin inla Vannoi gam tampin hata adhemna aneyun abang loi khanin galhi chalbelova to khoma ki howa chamna umdo na dingin nge na zong anene yon hi alangkana Ukraine President Volodymyr Zelensky in Western gamlam kai hoto phona ki hona anene na lam kai hon gal hi a chaina chana Ukraine apan pidingun etsa anazong anene zune hi ichi ki hona chun United States President Joe Biden in Ukraine adinga athabia air defense system api dingun asayon na hi thei khat chu achi sa September thalama pana chu United States hin National Advanced Surface to Air Missile chu Ukraine gamsunga ahong longding tani sunga tolut dinga anagel ha sawzong anahi Russia in athabia Ukraine buluna anei zo sot lovin United Nations General Assembly LAHKHOM na anomin ichia chun Ukraine le Russian palai ho hata in thulela in kinil kalna ananei zun alang to gela terrorist in kingo to nezong ananei ovinahi alhang pin hichia chun Western gamlam kai hon cave panpina ananei zunahi Thusoh panapa na sinasan nga hazaw si asung si uwa agipagipanaw kahit pa uwi Thusoh tayo mukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay